Galloso, eu teño a pandeireta, tú tes o cuarteto. Sí, vente para aquí, que vou buscalo xa. Vale, bueno, moita sorte a Borja, moita sorte a Borja. Bueno, temos aí o escenario preparados para escutar música mexicana como nos gusta. Que tal, estades preparadas? Sí, está bien. Como te chamas? Merte. Merte? María. María. Graciela, ven conmigo, ven, Graciela. Ven, acompañada, Graciela, ven conmigo. Ven por aquí. Ven conmigo. Un aplauso grande para este cuarteto de artistas que nos visitan. Ven, ¿de dónde vives? Ven conmigo. ¿Cómo te llamas? José. ¿Eres de Berta? Para mí engañaronme. Non me dixeches que eran de Muros? Dixen nada, de onde sacaches eso? Non sei, a min dixeronme, ben, son 4 rapazas de non es de Muros. No, eu non. Ah, son elas de Muros. Coñecíchevos aquí esta noite ou como é? Pero, a ver, 4 micrófonos, mira, un aplauso por favor de novo que necesitan calor para... Bueno, que tal estades? Estádelo pasando ben? Maravilla. Ata ahora, claro, a toda agora. A partir de agora xa a cousa vai cambiar. Ahora xa nada. Bueno, pensade que isto pode ser o inicio dunha grandísima carreira musical. Ah, quen sabe. De feito, foi Esther a que nos liou en todo isto. Bueno, veña, vamos, que canción cantamos? Cantamos. Non digas eso que a xente non o cree. Mira, que canción cantamos? 4 vellos mariñeiros. 4 vellos, unha estrofa, Sí, nada, Unha estrofa, hai que facer, mira, poñede o estilo... Así? Sí, modo galloso. Modo galloso. Veña, que marca o ritmo, Esther? Bueno, non vos fiedes moito. Sí, marca o ritmo. Ti sabes 4 vellos mariñeiros? Vellos mariñeiros. Veña, aí vai. 4 vellos mariñeiros. 4 vellos mariñeiros. Todos vestidos dun bote. Boga, mariñeiro, vamos pra Viveiro, xa se ve San Roque. Boga, mariñeiro, vamos pra Viveiro, xa se ve San Roque. Todos aí. Ai, la, Lalelo, ai, la, lalelo, ai, lalelo, ai, la, la, la. Ai, lalelo, ai, la, lalelo, ai, la, lalelo, ai, la, la, la. Ai, lalelo, ai, la, lalelo, ai, la, lalelo, ai, la, la, la. Magistralmente acompañados á percusión pola mestre Estévez Ester, triunfando no lugar as 4 muradanas. Bueno, xa vichedes que resposta ao público de pé, auténticamente enforberizado e Bueno, entregado. si xa formalizamos un contrato, eu vou vos de pandeireteiros. Vale, eso xa está. Oye, moitísimas grazas por vir esta noite, por ser tan simpáticas. Moitas A, gracias. a todas e cada unha de vos. Moitas Un aplauso grande para as muradanas que hoxe nos acompañan. Bueno, veña, vámonos cara ao escenario. Agora sí, un saúdo grande para México, que ali temos moita audiencia, constanos de verdade. Sí. E queremos moito a toda esta xente.